sivule pha kuzozokukhehla pha sivule nje pha kungabikho kuzohamba pha vula pha sizohamba singena kumyeni wakho uyesokukhehla cela nisivulele pha nisivulele Ivangeli
Thank you. Sizobonga ithuba esiphiwayo sibingelela Chief Apostle phakathi kwethu. Sizongena kulomba wama-commissions. Now we'll enter into this matter of commissions. Azothula ngibaba uDistrict Maseko. Emveni koko kuzoyiwa ama-awards.